ndabaramukije kuri mikro muri kumva Celeste umusomyi. Ikiganiro cy'uyu munsi muragikurikirana kuri Menya TV. Turabaganirira ku mugabo ukomeye cyane ku isi uzwi n'amahanga, perezida umutegetsi w'ikirenga Uburusiya Vladimir Poutine, nige mwese mu muziko. Amazina ye ni Vladimir Vladimirovich Poutine. Yavutse kuwa 7 Ukwakira 1952 mu mujyi wa Leningrad, ubu witwa St Petersburg niba ari kwabisoma, mu gihugu cy'Uburusiya. Icyo gihe cyari kigize Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet. Abavyeyi be bapumuvyara ni Vladimir Spiridonovich Putin, yakoraga mu ngabo za Soviet zitwaga Red Army. Izi ngabo nizo zahagaritse intambara ya kabiri y'isi yose ubwo zicaga umutegetsi w'ikirenga w'Ubudagi Adolf Hitler. Nawe tuzamukora ikiganiro, tuzabwira amateka ye, ngira mwese munamuzi. Yitabiriye intambara ya kabiri y'isi yose, akomereka ku rugamba. Nyuma y'intambara yaje gukora mu ruganda rukora imodoka. Mama we bamwita Maria Ivanovna Sheromova, yakoraga nk'umukozi usanzwe mu ruganda. Yaranzwe no kwitonda no gukunda abana be cyane. Byumvikane ko Vladimir Putin yitaweho cyane na nyina. Ubuzima bwo mu bwana, Vladimir Putin yari umwana wa gatatu mu muryango, ariko abavandimwe babiri ntabwo babonye amahirwe yo kubaho, bapfuye bakiri bato. Yakuze mu buzima buciye bugufi mu nzu nto ya leta yari isangiwe n'indi miryango. Uko yavaga mu buto, yaranzwe no gukunda imyitozo ngororamubiri, cyane cyane judo na sambo. Byumvikane ko Vladimir Putin yakundaga siporo. Yize amategeko muri kaminuza ya Leningrad, aho yarangije mu 1925. Byumvikane ko yari afise imyaka 23 y'amavuko. Nyuma yaho yaje gukora, yinjiye mu kazi k'ubutasi mu rwego rwa KGB, ariko rwari rushinzwe iperereza n'umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Soviet. Yakoze mu bihugu bitandukanye, cyane cyane mu Budagi bw'Iburasirazuba, aho yakoreraga ibikorwa by'iperereza. Iyi myaka yamutoje kuba umuntu utavuga byinshi, utekereza kure kandi ufata imyanzuro ikakaye. Kwinjira muri politiki kwe kwatewe n'isenyuka rya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet mu 1991. Putin yagarutse mu Burusiya, atangira gukora mu buyobozi bw'umujyi wa St Petersburg. Yahavuye ajya i Moscow, ubu ngubu ni kapitale y'Uburusiya, aho yagiye afata imyanya itandukanye mu butegetsi. Mu 1999 perezida w'Uburusiya w'icyo gihe Boris Yeltsin yamugize minisitiri w'intebe, nyuma amutoranya nk'uzamusimbura. Putin yabaye perezida bwa mbere mu mateka ku mwaka w'2000. Ubutegetsi bwe bukomeye n'imyanzuro ikakaye azwiho, yashimangiye umutekano n'imbaraga za gisirikare. Yashyizeho amategeko abuza abanyapolitiki bamunenga gutera imbere. Byumvikane ko buri muntu wese uri ku butegetsi uba yifuza kuzaramba. Nawe ibyo byaramunenze. Yapfunze bamwe mu bantu b'inkoramutima z'Abanyamerika. Yafashe icyemezo cy'ingenzi mu 2014 cyo kwigarura agace ka Crimea kari muri Ukraine, bituma isi yose itangura imunenga imwiyama. Mu 2022 yategetse intambara ku gihugu cya Ukraine, avuga ko arengera inyungu z'Abarusiya bahaba. Utarakora partage, raba ngaho hepfo urabona akantu kameze nk'inzogera ufyondeko. Turabashimiye cyane ku bwitange bwanyu bwo kumvira ikiganiro. Uyu mwumva ni Celeste umusomyi, niwe mwari ko murajyana mu kiganiro. Naho ubutaha.